Da kejing sokya halor kejing mat jeng jeng kisan teli kilong giang namar kejing nono ukupa kejing ubah pendap penbiang namar kejing syasiat nyap haki pulit ke asa maka arpu arterik unai biang haka shiterik uno opera arajar arpu ar Kaseng United New Trap Movement kelelej ai da kedor khas sembut menteri rang ba kejelau ba Presiden Tensong bandawa ba sorkar jela kadai ban penkiono agajing ajing yarap bat bantung kam sorkar i wei dikhot ngini longyeng kibalamat ngini gajing ja ke basngosi u Presiden ke UHM uba Charlie Rani uloong bagi santli kilongyeng kila duno ikinong kamai bagi nong pendap penbiang bat kalawai jengki gadan hakajing ma ke bakrau nomor kajing bam don syu yau nong pendap hakajing Ka UHM keladawan ke sorkar bakam dei ban ai tang san lak tengka hendrei kedai ban penkiono agane kejing ai jingarap pisa. Ban ke sorkar kedai ban ai kam ai jamru ye we dikhot ngini gilong yeng kenang bakin lak ban kersan ye lak yeng kisam hakis nam ki bandang wan. Ubarani uloong bagi UHM keladawaru nak sorkar jela bagi ban kem bat ban wanra sa Meghalaya ki pulet Asam ki beden keti ke ban siat gisan ngut kinong Meghalaya bat di bantian bishar ki bat ban penstome ki kat kum ki kendon an ki beteng e ulong baga seng kelada waru baya ke boda outpost om dei ban bu habarato ndre de ban bu be mukro ban wana keleng jaka ki badan hakatan kaput ba ni kong du kajing dawa kajing golong ba ni ong ya kajing sarkar ba ini sannak ba PI kan numpat la ban pendap ya kajing masam bajuki balaja tinggi keren ya kata nomor ba beli nomor kalong yang kebaca tu kilong yang kebalangan kapot kimin lu ini kepala kolong yang nong kinong kamai ti halor kata kanong rem tinggi ong ya ka sarkar ni dawalang sarkar bahkan aikam no ya iwe dukhat na kawe kolong yang ti hadin kijing keren ya kita berokat nilayo ya ka kejubah assurance na kaliang government limba di PTCM menta ba in aya kata kinakapan kiushu ya kata extra sha bakin syong gindriamen biang ya kata dia on top of that ndai tang kataru ndai tang bakin kiu ya kata extra sha kinyale kuno bakin hagini ki tayo banwan bakin thawla thawlunti man penyo ya taka kam pajam yi we longyem kata ki om gila syong perkhat pana do hini kisi adam ni sokumen bakin ni jindawa jungi gila don lupa kata kaji perkhat kalian government kham tam nam ta gi do snam jungi te ka baar ka halor ni jindawa jungi kolong ba yang kepada pos kebakila temu banbu tengi la dapong naru ingkong singi ba nadu mensyuai ngi la nakaliang ka nakapor sakpo nakaliang kesengi judawa ban pengklan gi police personal sipo kitan border tekani kala poi hadu diput bahkan kala poi ni kejingja kisah kendit menriu ni sarkar tengi la ong ba ngimkwa kat kum kejingnya keren jungi berkisnong barka ilaka silang mentang stai ba ka outpost pinbu ang dia po bertu ni persyajur mangi kwa ya kan outpost pinbu kataru po mukro kemandai hapo berar bat kam asam te nakalang ka taru nakalang jong di PTCM bila ong ba kila de peraya taru bakin sim ya kan senjam bakin nile banbu yang tahi caka kemangi kwa te kita gi bangi ibu mo ya ba khadu ngiru ila de one spok human rights menen bagila fight spok magli human rights magila dawar nak sarkar ka jokapor mentahi kesngi ba ya kan ni ba kan simti bang ni katung kajipan ka jungi yung ba ni pan ka NIA bahkan sim ya kan ka investigation tendelai keren pada yung ba ka NIA kamla ban sim kumikini ki civil case markani ki hap civil case ka NIA ka sim tangya ki terrorist act te di halor kata nongrim baki hap an ai bi shaka CBI inquiry tingila ong hiru ba ni kajindawa ka jungi kalong ba kin pengklan bakin ya kitu ki pulit bali bam kem mardor hadu nadu kapor ti ki ong baladap sipo CBI ka sale budon kam te nakaliang jong ka government of Meghalaya police department ru kimla shu bakin muslia nongno ya ka ba ka CBI ka ladap sim te last but not least munchong no kadon hamni ka kani ka jingdawa ka jungi kalong ba ya kitu ki ka jipelrem ya kitu ki pulit Asam ki ba terrorize mo nongno ki ba sim ya ka jingim jong ki khot jong ka jat jungi ada kum kita teroris mo bana syusiat wadiau merat hapo sarkar dia masiat winang don kaan tin radio katno yang mensimbriu le tingi penrem jori ki bat ni ai ka jukit bok yang kalong yang ting san yang ya ka i ka bakila ngat akan ka apot bakinum don bakinum kuslai ka singya chami kadon dekat barki lam ta kini jindawa ki jungi ba pinyo ban urlom ba bangin pen urlom ba hadu pinayo ya kata ka justice maksudno ya kata ka jimbishat mahok namar menglai keren syai metabat di PTCM niong ba kajimbu por yang sarkar ko ang arbanay ng pendep ya kanika inquiry
tinggi la kran saya deputy CM mentaru ba kade ka inquiry ngim ko bakan kut kumbakut ka kes yung ba shiris nomor ba yo le si la shai la dep taman stop in myo nong o bala dep ya kanika jing inquiry ya kanika jing bishar te kan shuya untuk klam kem dan klam pensitom dan klam sajai te pulit te kita ba don keti haban siap yang kita beri ujangi te la penting kenaru nak kalian ka kormen mental bau deputy CM ujangi ba kai ka bakila le shkman bakinya kani inquiry on la dep kani inquiry arbana hapo kin sakem be kita beri bat kin sa le bodon kam kita gi ngila de bekran ni sutunat hiru bangyo ekran matasi kai ka ba la kran shai hagaju kapor kajing dawa na kalian paseng ba nadu menshwa ni sukman matasi bangyo snow ba ya ka freelance registration ka bangila dawa na du menshwa ilayo banyak keren nang sundan matasi kita ru di ladap ong ba katu kajing hadian bangila de syong class meeting ni syong ka government di ngila ya keren ba kani ka freelance registration idon kam nomor dor apo kita kaput di gila ong ba ka land and forest atau kapor ba ka don apo ka kade apo ka discouncil tinggal libe apo discouncil la keren ba CM jong discouncil atau kapor di ong ba ka bill ada pas ngila file udah RTI ngila yo ka copy jong ka bill jadi ngila ngila ada ya keren CM yang bakal sa apo ka DCA this council affairs ngila wan po DCA ta ka jimbun kamno bakal jano i ba shi tu sekini gi mi gi issues bubun tingim shim yo budin shun dari mentan ngila isyong ba deputy CM yang ba itu ka bill ada pas ni bakal lalong an ta na ada pas ng gobernador tang ba kila phap yang support this council bakin krishnano segi rules kita kira rules ka syong ka jing state rekam jong ka discouncil apo jinganam jong CM tinggi senang le kendo CM du ban kam ban pen kena ya kata ba krishnai no ta rules kenang ba kani ka jing gini jing dawa ki jing urlong no kenang ba ki ba basa apo tan kaput no mini di beduk ki ba ruspa iko aban register ka jaka ban le ini ikam haban lut ki popo ki popolak no ki lak no ki jaka ki badon citi kawi ki long ying ki don ki akar kimdai shubu dan tandi square feet kumi don yang ni di ban register kawi ka jaka kamdai ka basuk tingi ni expect ru ba hakini ki kniat banai banwan le si lada ka discouncil ka shimkhian urut ban prishna no ki rules de tangang tahi kelala ban urlong lai kini ki